الوطني الذي اكتفى بحصص علاجية داخل مقر الإقامة هنا بالرباط، على أن تكون هناك حصة تدريبية أمسية اليوم بداية من الساعة 5. ستكون مغلقة بالنسبة لوسائل الإعلام، لكنها مفتوحة بالنسبة لوسائل الإعلام الذين يملكون الحقوق لهذه الدورة. كما قلت، كل الظروف مهيئة للمنتخب الوطني من أجل التحضير لمباراة بوركينا فاسو. شاهدنا بالأمس لاعبين كانوا على أتم الاستعداد، معنويات مرتفعة بالنسبة للاعبين. حديث جانبي للمدرب مع اللاعبين، خاصة بغداد بونجاح الذي أثير عليه كثير من الجدل بعد خروجه غاضب، لكن ضمن أن المدرب يعرف كيف يحتوي الأمور ويحافظ على تركيز اللاعبين الذين هم مطالبون بالحفاظ على روح المجموعة من أجل تفادي أي مشاكل مستقبلا والتحضير الجيد لمباراة بوركينا فاسو. نعم بلال هرنون، في ثواني فقط أريد أن أسألك عن التوافد الجماهيري للجماهير الجزائرية هناك بالرباط. طبعا انقطع الاتصال مع بلال هرنون ربما. نعم، نشكر بلال هرنون، سنحاول الاتصال به في مواعيدنا اللاحقة بحول الله. شكرا له بلال هرنون. طبعا هو يحاول أن يجتهد ويوصل لنا الصورة الجميلة ومع الجماهير الجزائرية، ولكن يبدو أنه الاتصال انقطع مع بلال. نعرفوا طريقة لعب، بالك نبدلوا شوية اللعب. Donc là, donc, on est aux abords de l'hôtel des supporters. On est impatients parce que غنغدوا كاين match à Burkina Faso. Donc la stratégie حاجة أخرى. Voilà, la stratégie va être tout autre. Soudan, c'était plus un match de préparation, d'accord? Comme ça, tout le monde fait la compétition. Donc à Burkina Faso, match très important pour la suite. Voilà, Petkovic il a la stratégie, les joueurs je pense que tous les joueurs ils sont conscients de la tâche. Inch'Allah, les joueurs qu'il faut la victoire. Et puis ça se passera bien, Inch'Allah. J'ai vu la concentration, les joueurs très très concentrés. Voilà, donc ما كاينش problème, il n'y aura pas de problème. شفنا بالك مباراة غينيا الاستوائية مع البوركينا، سكور تبدل في 15 دانيير مينيت، حاجة صعيبة بالنسبة لنا. لازم ندرسوا بيان البوركينا، نعرفوا انه عندهم لاعبين ملاح، لكن عندهم مشكل قلت لي في الدفاع شوية. Alors la stratégie va être simple avec le Burkina Faso. Ils ont gagné un match très difficilement où Guinée équatoriale ils étaient que 10 sur le terrain, à 10, et Burkina Faso a marqué dans les dernières secondes. Maintenant leur défense est très fragile, très lourde, avec des joueurs vivaces qui m'a la technique de Mahrez, l'attaquant de pointe qui va mettre son poids, Bounidjah, il va déranger l'équipe du Burkina Faso. Nous, il faut juste bien contrôler l'attaquant du Burkina Faso, d'accord, avec un grand joueur qui joue pour Borussia Dortmund qui s'appelle Rami Benzbaini. Donc je pense que là, ils vont bien analyser le match مع les séances vidéo. طبعا بلال هرنون، نكتفي بهذا القدر بالنظر إلى ضيق الوقت. بلال هرنون، سنعود إليك في مواعيدنا الرياضية المقبلة بحول الله. شكرا جزيلا لبلال هرنون. لكم أيضا مشاهدينا الأفاضل على حسن المتابعة.